inkinga le. bona ke bothata Abaholi, baetapele whoever they are, mang kapa mang kufuneka bafike endaweni lapho bekwazi ukuthi bathi abantu bamukele ivangeli njoba belamukele o nabo. tshwanetse gore ba fitlhele mo tulong mo ba reng batho ba amogele evangeli jalo ka bona ha ba e amogetse Ma abantu besindiswa la, ha ba pholoswa ama expectations abantu abashumayezile ntho ba e lebelletseng go batho ba ba ukuthi laba abasindiswayo gore ba ba pholoswang ma bamukele umoya ingcwele ha ba amogela moya bamamukele ngale ndlela ba mo amogela ka yona tsela eo abamamukele ngayo. le bona ba mo emetseng ka yona Yona important indaba yokuthi ebandleni ube khona abantu who know e bohlokwa taba ya gore mo phuteng o mele batho ba tsebang izinto ezifanele zenzeke, ba tsebang dintho tse o tshwanetse gore di etsagale ngoba ngeke sirobheke mase khona abanye gobane ga re no robeya ga o na le ba bang abafake ezinye izinto engezona ba kenya dintho tse ding tse e seng tsona ongathi umoya kanti akuyeni e moya. ka re ke moya ka tlase ena moya Ya khona izinto abazenza abantu nama-gimmicks abantu go na le dintho tse ba di etsang batho ba na le di-magic ukuthi uma bezenza bese kuthiwa kumoya. ya gore ga ba di etsa botho ke moya Yabona style esikhona manje wa bona style se teng gona jana thina sikhule thini la enkonzweni abantu bengawiswa abashumayeli re hotse rona batho ba sa weso ke barere bebeyiwela nje ba ne ba ikuela fela bangalimali futhi ba ska lemala ebile bangalimali lutho. ba ne ba sa lemala Manje sokufuneka abagade kube khona umuntu omemva kwakhe. go na le batho o na le motho o tshwanetse a eme ka mora bona jwale Sibonile thina abantu rona re bone batho kunama raids la go na le di-rails mona kuthiwa yini lento i-platform noma i-stage nithi yini le ipodium i-podium yonke le thina sikhula amasonto akhiwa kanjalo apha ekhaya kwakhiwe istage o ne o aua stage mo bese phuteng kwafaka ama-rails o bo kenya di-rails sibona abantu re bone batho bedonswa ba hulwa ngamandla kaNkulunkulu ke matla a ntate modimo eshumayela oshumayelayo ya a rera ya rerang bafly batho ba fofe afika ashayekela a fitlha shape mo alale a robale engathi ufile e ka re o shwele ukuthi weqa kanjani insimbi e lezi ka re tshepise gore Ngoba usuke engabhekile. obane ha sheba manje sokufuneka manje ke jwale o so tshwanetse ama-attendants amame ngemva kwabantu di-attendance di eme ka mora batho zizobagadi babangawi di ba gate gore ba sekawa angeke awiswe uNkulunkulu umuntu alimale motho a ke ke ba wiswa ke ntate modimo a le male kusho ukuthi uwiswa uwe o tshware ko wena mo wesang and another thing ntho e nngwe gape abantu bahlale bewa and there's no change. batho ba dula ba ntse ba wa mara ba ona phetogo Umlinda laphana mayewile ha o mo shebile a wele so umlinda azavuka o mo emela ba tsowe athi angavuka a re ha tswile umbuze o mo botse ukuthi kwenzekeni kuwe ho etsaetseng ho wena uthi hayi angazi nami le yena gore ha ke tsebe le hayi nna. hayi 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 Ah, sikhuluma ngokwehla kwamoya ingcwele re bua ka taba ya go thowa ga moya o halalelang Petro ukuthi kwenzeke kithi njengasekuqaleni o re petros o re ho etsaetse go bona jwale ka go rona so these are examples ena ke mehlala ezikhona lapha encwadini yezenzo e teng mo bukeng ya umoya ingcwele esebenza moya a halelang a sebetsa ehlela amabandla a theohela diphutheho abazalwane ba ena na kuthiwa lapha ho thwe mona they were all convinced because they heard them speak with Ba- tongues and magnify God. ba ile ba convinced ba bone batho ba bua ka diteme ba rorisa ntate modimo Khona le ndaba ethi
Ho na le taba e reng noma ngikhuluma ngelimi zabantu le ha ke bua ka diteme tsa batho nezezingilosi. kapa tsa mangeloi Niyangizwa? le a nkutlwa na Kukhona isikhathi lapho sikhuluma ngelimi zani ho na le mo o buang ka diteme tsa bo mang na zabantu. tsa batho Kukhona isikhathi sikhuluma ngelimi zani. ho na le nako mo re buang ka diteme tsa Zengilosi. mangeloi Ngiyacabanga ukuthi mase sikuleyo leyo realm leyo. ke a nahana ha se re le Lento tulong eo. ekhulunywa ukuthi sidibane nabezulwini ingilosi sisuke sezehla zenyuka. Ntho e buang re kopane le ba lehodimo Ngoba sikhuluma language yazo. ba se re bua puo ya You bona can't speak the language of the angels. Singabikho. o ke ke ba o bua puo ya ya mangeloi di ska ba teng mangeloi What's the use? ho ke eng hloko Khuluma ngelimi zengilosi. o re bue ka diteme tsa Now, mangeloi there's a time lapho abantu njengoba kushiwo lapho they magnify God through tongues. ho na le batho ho na le nako mo batho ba rorisang ntate modimo ka diteme La umnyama la. mo ho lefifi We don't have that experience ha re na yona experience eo as a Pentecostal church jwalo ka kereke ya Pentecost to magnify God ho re rorise in modimo tongues. ka diteme You sing in tongues. le a bina ka diteme Scarce much. e se ka re se jwale You pray in tongues. wa rapela ka diteme You magnify God. wa mo rorisa ntate modimo mo phamise You speak tongues for interpretation. o bue diteme tsa hore di tolokwe All that richness borich bo kaofela comes with the Holy Spirit bo tla le moya o halalelang indwelling us a kene ho rona a dutse ho rona continuously. a ntsa tswela pele a dutse ho rona Hayi umoya wasemhlanganweni. e seng moya wa kopanong Bantu bavuta bathi bhe emhlanganweni. batho ba tuka mo kopanong Mabesuka la ha ba tloa be emakhaya ba ya mahaeng ungeke usho ukuthi yibo labathi begxuma o lapha. kekebe wa re ke bana ba ne ba tlola kwana Uthi Petro as I began to speak, petros o re jwale ka ha ke the qadile ho bua Holy Spirit fell on them. moya o halalang a theohela ho bona God gave them the gift ntate modimo a ba fa as neo he did to us jwalo ka a entse ho rona in the beginning. mo tshimolohong Into eyamenza uPetro abone behlela ngumoya ingcwele ngempela labantu ntho e entseng hore paulo petros a bone hore batho ba ba thotse ke moya halalang abangabezizwe. e be e le ba ditjhaba It was because wabona ukuthi behlelwe njengabo ngoba bakhuluma ngalendlela okwenzeka ngayo kubona. ke bakeng la hore o bone hore ba theohetswe ka tsela eo e entseng ho Angithi bona oPetro bebesahlushwa indaba yobuzwe. a ke re bo petros bana ba santsane ba Be- tshwenya ke botjhaba Bethi amaJuda kuphela afanele umoya ingcwele. ba re ke majuda fela a tshwanetseng ke moya o halalang uNkulunkulu kwayiphikisa leyo nto ntate modimo a iphisa ntho eo ngokuthi kushumayela uPetro ka hore ho rere petros abezizwe ba ditjhaba behlele ngumoya ingcwele. ba theohele ke moya o halalelang Hey madoda. Kwehlela abantu bengabalindele what that convinced him. wa theohela batho ba ne ba se ba lebella ke yona ntho ele ya mo convinsa Nembala abezizwe babaliwe hore ka nnete ba ditjhaba ba badilwe babaliwe ekwehlelweni ngumoya ongcwele. ba badiwe mo ho theoheng ho moya o So halalelang ibalekile into basiyibambisise abantu e abasha bohlokwa taba eo re e tshware ba ena ukuthi umoya ingcwele is here hore moya halalang o teng to stay, hore o tlo dula mona to prepare hore a re lokise the church a lokise for phutheho the second coming of Christ. ho tla ha morena jesu wa bobedi The gifts dineo that he gives to the church tse a di fang mo phuthehong are means of preparing the church. o prepare phutheho Uma ibandla lingakhonzi singeyiphiwo ha phutheho e sa sebeletse ka dineo alikwazi ukukhula. ha e kgone ho hola Setshenziswa i-analogy yomzimba. o sebetsa analogy ya mmele Ngiyakhumbula le ya hopola na kuthiwa the church is like a body. ho thwe phutheho e tshwana le mmele Now, uma umzimba unamalungu angasebenzi, ha mmele o na le di-parts tse sa sebetseng if you tie this arm of yours ha o le bofa letsoho le la hao right as it is right now, e le right so and tie it for a month, o le bofe ingasebenzi, o le befo kgwedi kaofela iyephelelwa amandla okusebenza, le fellwa ke matla a ho sebetsa iyoma.
liyaoma isidinga i-physiotherapist. ihloka physiotherapist Why? hobaneng na Because it has not been working bakeng la gore ne tse sa and it sebetse becomes useless to the jwale body. ga le sa thusa mmele Hayi bazalwane. Hayi bazalwane. Ungabi imember o seka ba member emzimbeni kaJesu mo mmeleng wa morena jesu ebanjwe isifo se-atrophy. e tshwereng ke lefu la Ukoma la esasebenzi. le sa sebetseng Akubuhlungu ke ukuqaqa ingalo ekade busho nesandle i-physiotherapist ekuqaqa akubuhlungu. go bohloko ha physiotherapist jwale se tshwanetse gore e otlolle letso lena Uyakhala ayi walla le wena ai uzuthi ayi nje wawuyibophela. ore ai je o lo tlamelang So we have a lot of members in the church. re na le dimember tse ngata mo phuthegong Just because they are not functioning, bakeng la gore ha ba sebetse they become a burden to the body. ba bedeng mo phuthegong Bayasinda. ba re imela Uma ilungu lakho lomzimba lingasebenzi gane kahle ha part ya mmele wa hao e sa sebetse noma nje lilimele kulimala le iqakala ha fela le ankle le metseng uthwala kanzima the whole body. o rwala mmele kaofela ha Now boima imagine if the members of the body of Christ imagine he members tsa are phuthegong not functioning ha di sa sebetse spiritually. mo moyeng What type of a church is e that? ba phuthego e jwang eo Sinenkinga. re na le bothata Hayi siyaphumelela ke ekwenzeni. re a tswella mo o etseng Siyaphumelela ke ekwenzeni zonke izinto zobunkonzo. re a tswella o etsa nthong tsa kereke kaofela And we excel man. and re a excela Kodwa uJesu naloku ngakithi. empa morena jesu o na le ntho e kgatlhanong le rona Asikaqali ha re soka re qala ukumkhonza go mo sebeletsa ngomoya ka moya nangeqiniso. le ka nnete Ubona ma kukhona umuntu ohanjelwa inkosi lapha o bona ha mona le motho a tshwetseng ke morena mona lapha esixubini sabazalwane. a le haraba ena Umethi egxuka ebheka phezulu. ha jampa ya hodimo Ethi praise the Lord. a re morena ha le bue Bayethuka. ba tshowa Bebengakulindele. ba ne ba sa e lebelela ntho eo Ngoba abamazi praise the Lord. gobane ha ba tsebe halleluja Hey madoda kwazi kwakhulu esontweni. he o thata kerekeng Niyabona ukuthi sithi manje. le a bona re a theowa jwane Niyabona manje sibheke le a sathi bona re a fatshe sibheke emasontweni manje. re a dikerekeng Isonto labantu abasindisiwe. phuthego ya batho ba pholositsweng Abayiphethe kahle benza yonke into. ba itshwereng hantle ba etsa ntho tsohle Kodwa they have not tasted the goodness of the Lord. empa ba soka ba latswa monate mo modimo uPhilip wafika eSamaria filipi sa la fitlha ko samaria washumayela a rera waphenduka abantu abaningi go a sokolwa batho ba bangata waze wababhabhadisa a ba ba kolobetsa emanzini a ba kolobetsa mo metsing kwasekwehla oPetro noJohane batho ba petro le johanne kuthiwa mayefika uPhilip itse filipi a fitlha eSamaria ko samaria there was great joy in the city go ne o thabuwa haholo mo toropong ngoba eo ivangeli indaba ezimnandi gobane fangge ditaba tsa monate when they believed ha ba they ne ba were, dumela they were baptized ba ile ba kolobetswa kodwa empa kuthiwa lapha verse 16 go to verse 16 and as yet the Holy Spirit was not fallen upon them. moya o halang o na soka ba thowela Uyezwa? Kushumayela bani? o rera mang uPhilip. philip Umzalwane ogcwele umoya ingcwele. ena ya tletse moya o halang Kodwa abakehlelo labantu. empa ba se thowele Siyezwana kodwa. re a utlwana Kuyenzeka lo go a etsala ho uqale ke ibandla. o qale phuthego Umzalwane oshisa impela Ke ogcwele mo- umoya ena ya kaNkulunkulu. tletse moya o halang ya Kodwa tjhesang ngenxa yeministry yakhe empa ka baka la ministry ya hae angabikho kuleyo caliber yokuba bangaze behlelwe labantu. a se ka kgona gore batho bana ba ba Kufuneke thowele kuze abanye go abazalwane batla go tle ba bang ba ena abagcotshiwe ngalolo hlobo. ba tlotsitsweng ka yona tsela eo bezokwenza lenkonzo ukuthi labantu behlele umoya ba ingcwele tlo etsa gore batho bana ba thowele moya o mabefika halang. koPetro petros ha ba fitlha babathandazela ba ba rapella behlele umoya ingcwele. ba theola ke moya o halang Now uPhilip usebhabhathise nenyanga la filipi mona o sa kolobitse le ngaka uSimeon simeon isilapha ebandleni naye o teng mo phuthegong
uma kufika oPaulo oPetro noJohane ha o fihla Petrose le Johane yavela ukuthi nokho isesenyongweni ebabayo a hlaha o santsana le nyokong e babang ivela kanjani na e hlaha jwang na ekwehleni kukamoya o ingcwele theoweng ha moya o halalelang angikholwa ukuthi wehlelwa futhi yena ha ke kgolwe hore yena o ile a theohela ke moya o ngoba halalelang indlela akhuluma ngathi ngicela ningiphe lokhu hobane tsela a buileng ka yona nginike imali ninginike khani nami ngizohamba ngimabeka ke izandla kopa he le nthekisetse hle banna bagcwala umoya hore le nna ke tsamaye ke ba behe Uyabona? matsoho hore Uca- ba tlale moya le bona ucabanga ukuthi isalamusi le o nahana hore ntho e ke slums wavela a hlaha uma babengafikanga abapostoli wayengeke avele uSimoni if bapostola ba ne ba sa fihla o na ke be a hlaha inkosi manibusise morena le hlonolofatse uSaul mayiphenduka chapter 9 saole ha a sokolloha mo chapter 9 uthathe wadirectwa kumzalwane uSimeon o ile a nkuwa a isuwa ho mo ena amthandazele hore a mo rapelle ehlele umoya ingcwele hore a theowele ke moya hallelang abhajadiswe a kolobetswe uPaulos akuzwakali ukuthi lapha ngesikhathi Hawuzwa hal- ehlelwa ngumoya ingcwele ethandazela futhi mayezothandazela uthandazela by an ordinary brother ha a tlo Hey, rapellwa o man. rapellwa ke motho o ordinary fela uNkulunkulu mayigcoba umuntu ngaleso sikhathi efuna enza inkonzo ntate modimo ha uyayenza a tlotsitse motho ka nako ya praise the batlang Lord halleluja uyagcoba uNkulunkulu wa o ngokuthanda kwakhe tlotsa ntate modimo ka tsela tshwana a ratang ka yona wayeyena anaye lapha ukusebenza ngaye yena o na le moo a sebetsa ka yena wasebenza walungisa uPaulos a great vessel of God a lokisa paulos yalungiswa by an ordinary brother e lokiswa ke mo ena fela ordinary because he was anointed bakeng la rona a tlotsitswe mangenikhumbuze ngizoyeka e reng ke le hopotseng ke kgone ho tlohella uNkulunkulu kabasebenzisa abantu angabagcobanga ntate modimo ha sebetse batho a sa ba tlotsa lalela mamela uma uNkulunkulu abegcoba amatafula ha ntate modimo ifa na tlotsa ditafole agcobe izitulo a tlotse ditulo agcobe izitsha a tlotse dijana ethempelini tempeleng usho ukuthi lo o bolela hore na kusho uNkulunkulu doesn't work ho tjho hore ntate modimo ha a sebedise ngezinto ha a sebetse ka dintho nabantu le batho angabagcobanga a sa ba tlotsa now let's make sure we're all anointed ha re etseng sure hore kaofela re tlotsitswe don't think ska nahana no tseba just as much as you know that you are saved jwalo ka tsela o No. tseba- ka tsela o tsebang ka yona hore o pholositswe ukuthi umoya tseba ingcwele ukugcobile hore moya hallang o tlotsitse lokho kuzokwenza ukusho njengoJesu ukuthi umoya wenkosi ungigcobile ho tla kwamina etsa hore ngayisela. o bue jwalo ka morena Jesu hore moya wa ntate modimo o ntlotsitse yebo ee i-dispensation kamoya ingcwele le ke nako ya moya hallang ena asebenza ngayo a sebetsang ka yona wambeka izandla kuSawuli saole ba mmeya matsoho wagcwala umoya ingcwele a tlala moya o halalelang wehla inkwethu emehlweni hwa theoha ya inkwethu emehlweni ya yiko lokho lo niyezwa nje noma engazange akhulume ngezilimi uPaulos elaphana kwaSimon le ha paulos a zange a bue ka diteme mola ha simeon kodwa siyezwa empa re a utlwa uma esekhuluma ha se a bua uthi I speak in tongues more than all of you o re ke bua ka diteme ho feta lona kaofela 1 Corinthians chapter 14 verse 18 1 Corinthians chapter 14 verse 18 uthi I would like every one of you to speak in o re tongues ne nka rata hore kaofela ha lona le bue ka diteme ugcina ngokuthi o re forbid not to speak in tongues o re le seke la thibela ho bua ka now diteme lento isitshela ukuthi ntho eo e re bolelela hore abantu abadala ebandleni lokuqala batho ba baholo mo phuthong ya pele abayisisekelo sebandla lokuqala ba e leng motheo wa phutho ya pele believed in the operation of the ba spirit ne ba dumela mo sebetseng ha moya o halalelang uma bengavuka ha ba ka tsoa balethwe la ba tliswe mo sikhonze re sebeletse sithi siyadumisa ha re re a rorisa bangamanga nje obani laba ba ka makala hore ke bo mang ba ngoba thina because rona we do not manifest ha re hlahisi the presence of the boteng spirit ba moya o halalelang yeah
we don't. ha re hlahise Angilinganise nje e re ketse mohlala fela ngale ndaba ade niyenza lapha. ka taba e ne ntse le etsa mona Nifunda amaKorinte 14. le bala bakorinte 14 14 what? yes sir Oh. LamaKorinte 14. bakorinte 14 AmaKorinte lana esiwafundayo every Sunday. bakorinte ba re balang every sunday Sesiwafunda njenge recitation. re ba bala jwalo ka It has no meaning. ha isa mina next Basha, batho ba batjha phumani kuleyo groove tswang mo groove nyeo yokufunda into engayindawo. ya o bala ntho e sa anywhere Phumani. tswang Yalana ukuthi nifunde ukuthi kunjani bo. ha ne ang hore he ho Bazalwane. ba ena Uma sibuthene ha re kopana onelimi, onelidimi, akakhuluma ilimi, hanze bue lidimi, oprofetayo, ya profeta, aprofete, aprofite, one-revelation, yana le ntsenelo, akalethi revelation, atlise ntsenelo onezi lokuhlakanipha, akalethi izilokuhlakanipha. atlise le word of And wisdom. uma sesiyenza nothing. ha se re etsa Hayi. We're wasting God's time. re senya nako ntate modimo Sithi zokhonza. re tlo sebeletsa We need bantu abasha, re a hloka batho ba batjha the manifestation hore moya o hlahiswa of the Holy Spirit ha moya o halalelang through us. ka rona Sesiyobe sikhuluma kusasa. re tla bua re bue hosane Aniyeke niyolala. ke tlolele tsamaya le robala This is how it went in the early church. ke tsela ene tsamaya ka yona mo phutong This ya is pele. what happened in the early church. ke yona ntho e ne e etsahala mo phuthong We ya pele. are the extension Rona of the re early extension church. ya phutho ya pele We are the continuation rona re tswe- of the ho early tswelletsa church. pele phutho ya pele I-dispensation yamandla ayikapheli. ha e so fele dispensation ya Izophela phuthego mhlazana kuJesu. e tla fela ha o fihla morena jesu We can't be reading iBhayibheli ngathi sifunda i-catechism. re ke ke be ra bala bebele ka re bala katismane No, 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 no. aa Abayifundi omkhulu kulungile bayifunde. ee bontatemolo ha ba e bala ho lokile Bafana bam. Ba- Let's move out of that. ha re tsweng moo Asiphumeni. ha re tsweng moo We are the church today. rona re phuthego ka sheko We are the prophets today. re ba profeta ka sheko Nilalele. le mametse na Umsebenzi wethu mosebetsi wa rona ukuthi sidlulisele le ministry ke gore re fetisane ministry ena kimina go lona injengasekuqaleni. e tshwana le pele Not anything less than that. e ska ba e nyanyane hanyane Inkosi mayinibusise. morena jesu a letlhonolofatse Ngiyethemba so sifika Sunday. ke a nana e tla re fihla sunday Singakhuluma ukuthi kunjani pho. re se ke ke be re ra re o kunjani mo. Routine. Hore ha- routine fela Noma ngiyikhehla nje yangidina. le nna ke le ntate moholo so ya ntena Hayi. ai aa Anginohlalela into uba tlabe ke robale lo robala arise. phamang tsoa Arise, young people. tsoang batho ba batjha Come to the standard of God. le teng standard sa ntate modimo The glory of young people is Glory their, ya batho ba is batjha. their strength. ke matla a bona The glory of old men is their gray hair, ya batho ba baholo glory ke grey hair ya bona wisdom. bohlale But if you want energy, empa ho batla you matla want power, o batla matla you want action, o batla diketso young people are for that. batho ba batjha ke bona bao Not without the Holy Spirit. seng ba sena moya o halalelang Oh, siyazwana? re a utlwana na Siyazwana? re a utlwana Not without the Holy o Spirit. ska ba motho o motho a nang le matla mara sena matla moya o halalelang Uzokhathala uma usebenza ngamandla obusha o bakho. tla kgathala o sebedisa matla a botjha ba hao Awulula lo msebenzi wokukhonza uNkulunkulu. mosebetsi ona ha o easy wa You sebetsa need supernatural power o hloka matla a tswang to be hodimo able to work the works of God. hore o kgone hore o sebetse mesebetsi ya ntate modimo Praise the Lord. halleluja Nkosi manibusise. morena le hlonlofatse Sela, phakamisa sela meditate on these things. Tonight. cingani ngezi zinto Tonight, ebusuku meditate on these things. cingani ngezi zinto ebusuku May God richly bless you.
Tela